Akaswani Imphal Ningthokongzam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Rajya sida hausi faubada punu COVID vaccine dose lakh kunithoi listing yankai humdoi sumna humputaruk kapkre Rajya ki oina ngarang COVID-19 positive oibagi chang sada amada laiki ing listing ani kun mathoi dagi kun taruk ki oina Pradhan Mantri Krishi Sanchay Yojana thabak oina pangthoknaba Mantri Mandolna ayaba pikre amasong Leba kasiki oina hausi faubada COVID-19 vaccine dose koti chama kuntra manga hena kapangam kre. Leba usina COVID vaccine dose koti chama yang kaya una ka amna bukhoni ngai sa asida anogo corona variant sing thorak le hariba asina amuko sunung nang bo pokale Piba masida aikoi na tabi bamiyamda hek yaba makai athuba matamda vaccine dose suna kapthok pinaba amasung atopa mioi sing vaccine kapada mateng pangbinaba apil tawzari laisad asigi ngakthoknaba asamba thong ohumasi inbiu face mask upiu foot taruki social distancing thambiu maimin amadi khutcha sing na hamdopiu COVID-19 ga mari lainaba e-pau singidamak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga Manipur helpline number 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tawbiu hauzik mapungoiba pau Manipur da hauzik phaubugi oina punu COVID vaccine dose lakh kunithoi lising yankai humdoi sumna putaru kapthokre masigi manungda anishuba dose na lakh mapan lising ni putaru chamani phumathoini ngasigi oina Ayuk pung tara paubada miu yangkai mathoi vaccine kapkre Churachandpur jila gi tongan mafam singdasu ngasi hargar dastak ki makhada yum sangduna vaccine kapagi thabak sathare Rajya si dangarang COVID-19 positive obigi sangsada amada laiki Rajya gi haksal bibang nangarang numidang waram thopa chirol amada hai Manipur dangarang puna sample lising ani shumna ahum test tobugi manungda miu kun no positive oiki aduga amana laiki de miu kun ni thoina naba faki Laiset asida laiki daba apon babasing lising ama chamapan marputra humdoi shukre Amaromda Rajya sida COVID-19 gi Sarkar na piribasana kanglon ngak miui singbu police na phagatuna fine thian bigi thabak lepdana chathari laisada si lakpadagi hausik phawda Rajya gi police department na apun miui lakama lising yangkhai ni pan chahum kuntra mari phagatuna fine oina puna lupa kot ti ani lakh phuni thoi lising humputaruk hena khongot pangam kre ngarang sumioi tara ni thoi phagatuna fine oina lupa lising ahum khongot ki Meghalaya Sarkar na Assam ga Rajya ni ki marakta ngamkhai gi matang da sayenaba leiribadu ngarang Silongda consultative ki mifam pangthoktuna wakhana kre mifam aduda Rajniti Dol Singh District Council Singh amasung lanai luk kaya sarugya ki Meghalaya amasung Assam Sarkar ahanba phase ki oina sayenariba mafam tarani thoi gi manungda mafam khandoktuna aroiba warushin poraknaba honari mifam loiraba matungda Meghalaya gi Upamukhyamantri Preston tak Aishongna hai sarkar amasung tongan ba kanglup singi mioi sing yaudana yengsinbagi thabak chathari National Human Rights Commission na Shillongda Human Rights ki matangda nomini satharakpa hearing arang loinkre hearing ke maduda Meghalaya Mizoram amasung Tripura da tongan ma thodok kaya da mioi hak khongaw noriba adugi matangda wakhanaki maduda Rajya humasida tongan mioi hak khongaw nobagi matangda case kaya hearing chathaki North Eastern Council amasung Donor Mantraloina awang nopuk lamdamda nga amasung ok yobugi matangda project kaya paikhananabagi ayaba pikre hauzik phawra North Eastern Council na awang nopugi tongan ba kanglup singda senpham kaya thadaduna project asi mapung phana paikhanabu honari Meghalaya gi West Jensia Hills amasung East Khasi Hills jilada project asi mapung phana paikhanaba kanna honari Meghalaya gi East Khasi Hills jilagi Rapaling Khungang dangarang pangthokpa thauram amada Mukhyamantri Kornat ke sangmana self-help group singda Sheikh Pana Singh thokre thormaduda wangangbada Mukhyamantri na hai maki sarkar na Rajya sigi miyam gi sel tungi phibam phagathanabagi damak thaurang kaya paikhali masina sothana leiba miyam gi punsida sel tungi lamda ohongba khara makhai di porokpa ngamlagani mangna hai self-help group tara mapanda bank ki loan pinanabagi damak lupa lakh 23 ki senpham kaithokle Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini English ngani kun mathoi dagi kun taru phawbagi Pradhan Mantri Krishi Sanchay Yojana bu thabak oina pangthoknaba
मंत्री मंडोलना अयाबा पीख्रे योजना असिगी मखादा लौमी लाख 12 कानबा पीरगनी मधुगी मनुंगा शेड्यूल कास्ट की ओइना लौमी लाख 2.5 अदुगा शेड्यूल ट्राइब की लौमी लाख 2 यावना कोनसिनगनी इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर ना पॉमिशिंग दहाई योजना असिगी दमक लुपा कोटी लिसिंग मरपुत्रा हुमदोगी सेनफम कायथोक्तुना थमले श्री ठाकुर ना हाई लाग्लिबे सही तरुगसिगी ओइना प्रोजेक्टसिंग असिगी दमक लुपा कोटी लिसिंग हुमपुत्रा तरुक की सेनफम अमसु खाक्तुना थमले मसी आत्मनिर्भर भारत की खोंजंगबु हेन मपांगल कनखथनबनी लेबागसिगी सेमीकंडक्टर अमसुंग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम फगथनबगिदमक अयाबसु मंत्री मंडोलना पीख्रे मंत्री मंडोल की मिफम लोरबा मतुंगदा इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंत्री अस्मी वैष्णव हाई हौकिबे सही तरेट असिदा लेबागसिगी ओइना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लमदा $1 बिलियन 65 हेन तानबा ngamle लेबागसिगी ओइना हौजिक फावबदा कोविड-19 वैक्सीन डोज 40 कापा ngamduna वैक्सीन कापगी खोंजंग माइ पांगा चंगसिली ngaranggi oina midang pung 3 फावबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 52 कापा ngamki केंद्र की हक्सल सेक्रेटरी राजेश भूषण लेबागसिगी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगदा हौजिक लेरिबा ऑक्सीजन सप्लाई मतांगदा मरि लेनबा ऑफिशियल सिंग वारी सादुना कुमना खनने नखरे लाइसेंस असी थिंगनबु होनबदा ऑक्सीजन की मतिक चाबा सप्लाई लेनबगी मतांगदा हक्सल सेक्रेटरी असिना मरि लेनबा ऑफिशियल सिंग अदुदा खंगनकी मसिगा लोइनरा दरकार लेबा ऑक्सीजन प्लान सिंग पैखनबगी मतांगदा खंगनकी गुजरात की आनंद पांगथोकपा नेशनल कनक्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग की लोइसिनबगी थौरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा सरुक यारी मिफमसिगी मरुबा पांदमदी महौसागी लौ सिंगुगी थबकता मिदेंग थमगनी मसिना लौमीसिंगी महौसादगी लेजरकपा लौ सिंगुगी मेथडसिंग अदुगी मतांगदा खननिनरे लौमीसिंग याइफा थौरांगी मतांगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिदेंग मखादा प्रोजेक्ट कया पाइखली सरकारना पाइखलिबा प्रोजेक्टसिंग असिना लौमीसिंगी पोथोक हेन पुथोकपा कानाबा पिरगनी लोकसभा ngasi बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2012 पुथोकनी सभा ngasi सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सेकेंड बेस 2012 सु खनगनी राज्यसभा कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट केस की मतंग खनगनी सभा ngasi नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2012 खनगनी जम्मू कश्मीर की कुलगाम जिला की रेतानवारी लमदम दांगरांग मिदांग सिक्योरिटी फोर्स का खुद थोकनबदा टेररिस्ट अनि सिरे अकक्नबा पाव म फंगबदगी मफम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स न क्वेश्चन थीबु हुमबगी थबक जथबदा नोंमै कामनबगी थौदो अदु थोखिबनी मदुदा टेररिस्ट अनि अदु सिखिबनी पाव से फंगबा पावबदा मफम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स न क्वेश्चन थीबु हुमबगी थबक मखा ताना जथरे नुमित हुमनी की खोंगसत बांग्लादेश लेरिबा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गा लेबाक अनि की मरक्त लेनरिबा मरिगी मतांगदा वारी शानखरे बांग्लादेश की मपाल थौरम मंत्री अब्दुल मोमेनसु श्री कोविड की मनाक्ता लाक्तुना तोंगान तोंगान वफम सिंगी मतांगदा वारी शानकी राष्ट्रपति ना बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का लोइनना बंगा भवन दा ओंग थाकी मिफम अमदसु सरुक याकी मदुदा भारत की राष्ट्रपति ना इंग 1958 की मतम सिजनरंब भारत की मिग 21 एयरक्राफ्ट की मॉडल अमसु बांग्लादेश की राष्ट्रपति दा खुदोल तमकी बांग्लादेश की ढाका दा चथरिबा साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप की ngarang sanabada भारत भूटान बु पंजल अहुम सिनोद थोइक्रे भारत की मथंगी मैच बांग्लादेश का हयेंग सानगनी लोइशिलकपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुट तरुक लामना लैबा खुदसा अमदी माइ मिट तरु तनाना थंबा हाइबा अचंबा थौंग सिंग सिंगांग चटपिनबा अमुन निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमु राज्य सिदा हौजिक फावबदा पुनु कोविड वैक्सीन डोज लाख 19 लिसिंग यांखै हुमदोय सुमनु हुम तरुक कापख्रे राज्य की नंगराम कोविड-19 पॉजिटिव ओबगी चांग सादा अमद लेखी इंग 2012 कुंतरुक फावबगी ओइना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थबक ओइना पांगथोंनबा मंत्री मंडोलना अयाबा पीख्रे अमसुंग लेबागसगी ओइना हौजिक फावबदा कोविड-19 वैक्सीन डोज कोटी 135 हेन कापंगमख्रे पाउलोइजरे